Kongu Masia emo penia wonu na hwe Ekumfi district education so ra Isaac Oscar Odum nene wose Ekumfi district no se wo mo ehia akyerkyerefo teacherfo ni kuro no mo kra wo ye no fi ho nso ankonya ankora tena susua de wo mo to musini niema bia e ma adesua ne adekyere ya kono no fano a no wo mo ni bi wo ho oni Adom Kasee edi nkomo yi Ekumfi enwumasia kwankyerefo Isaac Oscar Odum ekyera sese suku dan ahodoa ewe Ekumfi mensini no nyina emu ayehwe esanse enkonwa amofra betena so enim sanso na akyerkyerefo eni ho oni Adom Kasee twetwe nkomo no o mane da di se suku bi ho no akyerkyerefo enso per eni wo mu a anka wo se wo mu yedunan ne senti emu ama adesua ne adekere enkoso o de sanse mu etojo wabra emrahye bedwani ewe Ekumfi abaton pesua so abeku krentel edi akadie bi ekoma adesuafo a wo mu etwa BC ensohwese wo mfa enko school sanso etua suapomu schoolfo aduanan mienu school fees ma wo mu your challenge of teachers this year most of my classroom teachers no know how so we need teachers but they have recently given us information say young submit for at least vacancies so that they bring in the posted teachers and the teaching this is headache. I have schools that have 7 teachers 8 teachers. And I don't think that is the way we should go. The watching rate. The teachers have a way of going. To release, they know directors are not ready. They will go for steady leave. And then which you can't stop somebody who has secure admission. Until we are hoping that they will replace the teachers. And wachi emrahye bedwani abeku krentel editor Ghana Education Service enim se wo ma wo fo ne bre se be ya wo betimi edi aboa wo ho etimi edi wo ma no akonto asusuku. Sometimes we will reach the results, about the placement number. The timeline, now very short. Within 2 weeks or that, from actually 2 weeks or that from now, school. Now, if the situation we find ourselves, and maybe we are. The cracker ena awofo ene mofrebi nso ene Adom Kasee etwetwe enkomo. Yada na se wode awaya mayen ye nyina ye ni aso se bi nyo bia na ofo betimi ato chobox ne trunk amano na se mpi adaro ma ye nya chobox ne trunk yada na se no nkoso anya na dwuma pa oguso ye nanti yaso ye ho kire especially any one class na ye ho kire pa osikasem nti ni ani media mani na mom se mpi be ma ye chobox sa na trunk sa na chobox ye to ba ko na se bi be nya be 150 cedi 120 cedi pa media MP wate house be bra man na mo media de be sa man se ka results ne ba na se omo release a twen bi be 1 month ni afa mo gba ye ho na ye nto se esa na akoye nhyehyɛ so